Talofa lava taking Samoan. Oh, nice. Talofa. Yeah, for Talofa. Asani lavale. Special choir morning. Yes, Uma, yeah. Malo lava. Soifua, lami maya tita. Cholan whanau. Atalofa tutato kalesia tama. Matina. O usu matuangane. Ufane witi. After ile lofole tuo tato wogia menita ya ufo. Melva yaso? Okay. Now, lele. Sina upu te te ina tato ni tae au Yehovai o te vivi ia te oe whaipe senga ia te oe awa o sili lo lofa I mea uma o lofa maoni o iau lea tuwai sili lava oe ia ata tu pese ia te oe lava le whaitalia ma le saorotonga te pati ai ma pese mai pe a whai sili fia pese Manuia lo tapo inga ni tae. Matima pese o na miinga, sisi o lima, ilea sua. Siva mai whaanelanga, ma'alalanga, vi oe. Matima pese I ona miinga, sisi o lima, ilea tua. Siva mai whaanelanga, ma'alalanga, vi oe. Sing, rejoice and clap your hands to the Lord our God, He reigns forever. Sing, rejoice and clap your hands to the Lord our God, He reigns forever. Let us sing this song of praises. Let us stand and sing together. Let us sing this song of praises. Let us stand and sing together. Rejoice. Rejoice, rejoice, He reigns forever. Rejoice, 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 He reigns forever. Rejoice, 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 He reigns forever. Rejoice, 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 He reigns forevermore. Pese ona miinga, sisi o lima, ilea tua. Siva mai whaanelanga, vi oe. Sing, rejoice and clap your hands to the Lord our God, He reigns forever. Sing, rejoice and clap your hands to the Lord our God, He reigns forever. Let us sing this song of praises. Let us stand and sing together. Let us sing this song of praises. Let us stand and sing together. Rejoice, rejoice, rejoice. He reigns forever. Rejoice. Rejoice, rejoice, He reigns forever. Rejoice, 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 He reigns forever. Rejoice, 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 He reigns forevermore. He reigns forevermore. Forevermore.
La tātou te tālo. Let us pray. A whaifo e ia I mātou lewe inga leli e. Ma mātou whamalo se whao lewe inga mai a te oe. Ia mātou I loa na tue whafo I atu I a te oe. O whanga potolo nuu malau e kalesia I lana tāpua inga whaitele. O le mea le mawhai le tangata o na whaia se wangana o tō mai lau pule. Le mea le fio mai a nganga pa I ae, mafuta ina o mātou tangata tāpua I te tōtasi. Mātou te batu e le tālanga e te tau no mea malau fio. Come Holy Spirit and anoint each and every one of us here, so we may give you the glory, the honor, and the praise. Amen. Tātou wa mata nei tapo inga I le pese, te ina I tātou e ofa pese, e le lea uma. Usumai foi lo no umalau e kalesia I lana tapo inga whaitele. Whaftai no lava yaso o mawai atu. Sa whea mai I mātou mga ruema. Whea o whaitele ma whea o whaitei tutasi.
anu whanofo ale tangata mwhesili po whea mātou te maua mai eile malosi. Whaia ia mātou whea au e tasi lava le whaasino mama olo mātou malosi e mai a te oe lea. Le misterio o le mano waina e le tangata o le o kesene. Ma maua i e ia le ola. Whalongo tufo i musele o lona tino o ngā le mulemo. E lea pese a ilo na loto o lona mauli e fatu peo na la mona. O ia me umai aunga mai a te oe le li ie. E ngalo fo ia i mātou i le tele o teimi. O na o le mamalo a o le lalolangi o lo mātou le nofo ai. Ai mātou le nofo i fo lava na i mātou i teimi panga noa. E peo ne iaile nei tai ao. A mātou whesili po whea a mai iaile malosi. Le tali lava e mai a te oe malo misterio. I le malama lama ato toa fo i sayanisi ma i lato o lato ngā luenga lea o le whamatala o le ola. Al pawale nei o le mea o mātou i loa e mai a te oe le ola. E le ngata i le nei ola whaamavau, le ola whaafualoa. O ia me umai aunga mai a te oe, ma le mafo angale nā mātou te o mai ai i lo whale tāpu ai. Si o mātou whaafo i atu la mātou whaafutai, le whaamanu, le whaanetanga i a te oe. O wā ana le se noa la o fio se manue le maua i mātou le ola na manuia. Mātou whaafutai atu o na o ngā ruenga sa mātou whaia i le lava yaso o mawai. Le malosi o lo e tului mai o mātou tino. Pifo le neitai au o whanua i mātou i whanua malelei. O ia me uma o mātou tu ina atu i lumo o lau o fio a mātou tanga, o mātou upu, o langona, o mea sa mātou ho i ai. Ina ia vema tau langa e pa ia ma mālie i lau o fio. O le mātou titalo se e talia mai lo mātou o langa te tutasi i le lava yaso. Ia ve matau langa e pa ia ma mālie i a te oe. Ai fui ni mea o mātou so na whai. Ni manatu o mātou tausi whaatupua ai manu ai la mona o istangata. Ma tausu wai ai lato o mātou whatu ese whamaulalo le li ia i a te oe. Si e whamangalo i mātou. Ma o stemi awa noe toi whaafo i mai ai le a whaina na mātou tu ina atu. Ia ma mātou i loa atili e foi. Ona o le a whaina i mātou o le nā ua a whaina i nisi. Awa o atili mai ai mātou e te tauna mua o na tapena o le mātou alo tu i whale. Pio na oa o mai la o fio au e le whaiatu e o ese le utupoto i le mata o lo uso. Ia mua o na e o ese le utupoto i lo lava mata. Au e le mua i whamasino i istangata. Ia mua na e whamasino lava oe i a te oe, ma whamangalo oe i a te oe. Ona e loa ai lea, ona whamangalo, ona whamasino i nisi. Wa upu lava la o fio, o le whamasinonga tau te whamasino i nā tuai. E whamasino i nā i o tōu. Mātou lotu mai pēa ma mātou sa ili lo finangalo mo i mātou e ale le nei o wala. Ua mātou whaita wina fo i upu o fio ma pa ia. Ma mātou mori ma wina le angi ma lio lo ngā pa ia re soifua ma le olo lo o whatutua. O le mātou titalo ia whaamatua ina ai lo mātou whatutua. Ia tupu maola le fio ma pa ia la o fia i o mātou tangata. O ila wane whetalai a i tele lo mātou whatutua e pe o le fuore sinapi. E ma whai lava na mātou whai atu le maunga le nei e le ina ma tuto i le sami.
O le mātou te talo ia whapeina o na mātou whai o le mātou whatutua. Leo ni maunga te tele au nai maunga laiti. E pei o le usu mai le tai ao i le nei aso sā. Pei o le whaavanoina o mātou teimi e mata mai ai ma participate in the service. Mai le tele o isi whiwhiringa ni whauna whai o tangata i ona teimi. O la mātou whiwhiri na ia le lei leo langa o la mātou wola ai. Ma tata I lalo whaososonga ale ti apolo o lo whaososoina e pe I mātou I me whaingofie. O lo o lape e pea la mātou o langa I le teimi ma le teimi. La mātou tatalo I au ngāta o inga whaitele. Mātou te o ese mai e mai le pumo mo o mātou manatu te to tasi. Nao I mātou lava. E mātou o mai e mafuta I istangata. O lo tau mawhaifuta lātou whatutua. Ia I mātou le loto mawa lalo e matala I la mātou whalongo. Nino I la mātou tilo. So mi tia e fo I mātou me le lei mai lau fio ma loto mawa inga. Pea mātou mafuta e peo nei eile nei tai ao. Le mātou titalo I sidi o na mātou pay attention I tamaiti la iti. Ia I lato o lo mawhaiuna ta wala mai ai lo finangalo. E me se fo I lato vai. Wa mea o mātou mautinoa e ta wala mai ai I lato lo finangalo mo I mātou uma. Ia o pea le tu lafo ia I lato o lo teita ia la mātou ngāruenga. O la lato lava ngāruenga e whai o sa ili I lao fio. Mo lo finangalo o wale teita ina o lo lafo mamoe. O mātou tataro le li ina I whaongaina le nei sauninga. E whaima wale mori atu ai le file mua o lao fio I ai lato o mai mātou whaitapo inga whatasi. I lato o lo tapo I mai so se vaenga o le ne ke lope ma le lorangi. Mātou te le malama ato toa e lo lato soifua. O me ta hopu onga foi. Lo mawhatia I le totele. Me ale nei o mātou mautinoa le li ie. A mori atu ao mātou lamona ma mātou titalo I ate oe. E whapeina o ne e tufa ina. Lo file mo ma lo manuia I lau whanau mawhatia. Nei o ai nei mafuta mai se isi ma le manatu e le isana mea e maua mai I nei. Pe mafuta masalo mai e fo I le tangata. E mafuta ma mautinoa o lo I eile nganga pa I o lao fio le nei tapo inga. Ma moli atu manuia e ta wala atu ia I lato o lo whaia le nei saminga. Whaftai le li ia no ne kalesia. Whaftai no le manatu o tu ia I lato na amataina le nei whamoe moe. E o whaitau le 5 se fulu sanga o le nei malai. Lo mātou tatalo I moa foi I mātou lo teiteina le nei e kalesia ma le nei malai. Le malosi. Whaawau e pea le nei e kalesia ma le aulotu. A wātu pulanga la lopa o lo nuku malau e kalesia o lo whai mai le nei atunu. Mātou tatalo le li I nei e ela whamamianga I ainga umara mātou kalesia. E ngata ia I mātou I nei e whapefo I lato o lo mafuta mai. Ngā ruenga ma wheau o lo mātou ngaru e ai e utu ai le manuia o lao fio. I mo lo mātou malosi e le ngata le tino e whapefo I le mawhau ma le ngama. Mātou te ngaru e ina ai le manuia o lao fio ma le ola tulu I mai ate oe. Mātou te whaso atu ai inisi. We lift up our government here, not just the government that's elected by the people, but the governance in the church. Those who have lifted their hands and said that, let us lead your faith and you're faithful. We ask that you continue to reveal thyself to them
as they lead your flocks in different parts of the church. We're mindful of our diversity. The liturgical churches that started this from the very beginning, the Protestant faith that broke away from the mainline churches 500 years ago, the Pentecostal and the charismatic movement that put emphasis on the Holy Spirit, and the ethnic churches like the Samoan churches, where our main goal is not necessarily denominational purity, but it's keeping our culture and our language, keeping our gifts and sustaining our uniqueness that was given to us by your grace. We ask that just as we have one body and many parts, let that also be our faith. We're mindful of the different manifestations of those who seek your will and discern the truth, centered around Jesus Christ. And it is our prayer that this contribution that we're making this morning be one of many that contribute to build your kingdom. You've said that where two or more are gathered in your name, there you will be also. So we are clear that this is Bethel, where your will is done. Ia o mātou tuinatu i mo lawa fio nisi o matau. Ai le mawhai lava o nā oina e le tangata e tō tasi, te taro lilo o le tangata lava ia. Matau o onga matu ngā, e tā ua i le tangata lava ia nā oi. O mātou wofo ina atu mo lawa fio le nei tai autama. Se e tali mai e tusa malolo fatu noa. Se wafo Yesu ki riso lo mātou li ima lo mātou whaola. Wa ole mo te tālo tua. Amen. Pese usam here the special choir. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we're hopelessly lost our way. We
hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. Yesu ke risoe o lena tamau ainga I mea uma. Aina whaamatiwa ina ina ia whaatamau ainga ina I mātou I lo mativa. Mātou ofo ina atu nei tupe o mātou ngā ruenga o aso te tasi. Whaatasi e ma mātou me sina lo mātou taimi, whaatufunganga, mo mātou loto. Pepea matauranga I pa ia mamani e la ufi. Receive our tithes and offerings today, O Lord, and let it be a blessing to further in your gospel in this place. In Jesus' name we pray. Amen. If you're not a tuola tato whaitawina, Pangalia Ioane Mata Opus Fumarfitu, Tato Fitofila for Edifil Momua for Omwe for Opus Fumartasi. Our reading this morning is in your bulletins. John chapter 17. We'll be reading responsively in Samoan verses 1 to 11. Ione evangelia o taupus fitu vo momuas futasi la tatou fitau for iai. Ua uma o na fetala yatu Yesu I ia mea, o na tepa e lea o na fofonga I le langi ma whaafuta yatu, ma fetala yatu. Lota maae ua o mai le tula, tu maiarewe inga I lo watali, ina e tuina atu fo I lo watali I lewe inga I te oe. Wao e fuai mai a te ia le pule I tangata malawa. Le a watu e ia le o le whaapau I a te lato umalawa e fuai mai a te ia. O le ola e whapavau fo I le nei, ia I loa e tangata oe le tuamoni e tuatasi, ma lena e awina mai o Yesu ke riso lea. O so watu le mingo I a te oe le larangi. O whao moina le marwena le e tuina mai a te a. O te whaia. Le nei lo te mai, ia tu mai le vi inga I a te au yo lava luma, o le vi inga lava lea sa ia I ta ua a o le whaia le larangi. O whaia tulu swawhai tangata ne e fuai mai a te au e le larangi. Sa whai la tō mō, o e fuai na mai fuai la tau e a te a. Wa la tō tau sia fuai la wa whioma. O le nei, ua I loe I la tau nei mea o malapa, ne tuina mai I a te au,
e mai a te oe. O fufo ene le tu mai a te a. O tu ina atu a te lato. O lato te lia foi. O lato iloa. E moni o sau mai a te oe. O tata te fufo i lato o e a wina mai a. O te talo fo'i mo i lātou. O te le te talo mo le larulangi. Au i lātou ne e fo'i ina mai i a te au. O wā o tangata i lātou. O au mea, o au lava ia. O au mea, o au lava ia. O ki ia fo'i au i a te lātou. E fo'i isu utasi. O te lea i pere le larulangi. Au i lātou, e na larulangi lava i lātou, o te awa fo'i a te oe, ne te māpa i ai, e tau si a te lātou i o swafa o e na e whora mai i a te au, i na i tasi i lātou, wha e o tāpua. Ina ia tasio i lātou, wha e o tāpua. Pamia tele maile tua ele tātou whitau ma whaaro longo i upo ana whiunga pa ia. Tuma watu pe a te ia luna lava vi ina. Nei se i oi whakavau lava. Wia so nei na amata ai le palota i le tātou stete o California. Nā watau au ina absentee ballots e le tōtele. Uni le aso loa e whaamuta ai le palota. Palota le nei e tau o le primary. A whai e le ise sui e maua e ia le 5% o palota. Ia o na whili lea o sui pito i lunga e lua. E tele alau o palota na maua. E to e tau vai le general election i a November. Nei stete lo sa ilila na kovana. Whapopo e isi whiwhilinga fo i lo whengai ma nei stete te le. Ona o le tātou whainga malo, o le whainga malo o te mokolasi. O lona winga o tangata e pulea i tātou, o le pule a vatu i a i lātou o loo. Pule ina e i lātou le ana le pule. E pe o le whawhawina le nā o le temokalasi. Mafuanga na e whaiei palota, i nei atu nu. Me te tau fwoi una whailau palota. Whaisau leo. Whaisau whiwhilinga i sui o le a whaia policies tu la whono. E a whia ele sui fua o tangata nuku, a mise o tātou stete i nei. Whaai lava o le nei palota e mawhai au na tātou double click ma tosi lava i le amatanga i le whatoanga. Pe o le mea lofa le na ave le atua i tangata mua. Pule o lua i me uma o le whatoanga i mea rute ai. Whatuma wina ai le ola ma le whiwhia o le whawhanga i pe nei ai le amatanga. Fili o lua. Ai ai ale la au lea, e le tua oi lea e loa ele se senga o le tangata ma le tua. E loa ai pe e te usitai pe le ai. Ia o ina e toso e le tua oi. Pe le ta ua i o le mele o le filfilinga. O tulai mai fo ia i o sua e tau awela ngā ruenga tele na whengai mamose, ina o uma fo i ona taini. Ai atu i o sua i tangata e pe ua whiatapua i tangata i atua o kanana, i tua whaingo fie, i tua e leini mea ma mafa e amoai, le tua e ese mai le tua whatula whono e pe ona mai e mose. Na whaiwhule i o le tala, whapoto tangata Israel i se kema o na whaiatu lea fili o tau. Fili o tau po whele atua tau te tāpua i ei a oapua malo ainga. Mātou te fili i le tua.
Ena o mai e tātou mai e kupito le mesa o longa ai. So wha umi le tala o na e tā ua le whiwhilinga. E tā ua le whai o so manatu. Si ilo lima. O le tuku whiwhilinga tā ua e whai e isi. O le mela nati ngā i le ui. Pena whulale stete, o ye tātou, the fourth largest economy, you have to vote. You have to own this part of who you are, that you do get to say, which goes really to the Garden of Eden when God said, you do have a choice. I didn't create this garden, create you, and then have you be a robot, just a yes man that says yes every time God shows up. No, you do get to choose. Now from there, everything went down the tubes like, when they chose otherwise, when they chose not the will of God. So choose, make good choices this week. The context o le mea lena tātou whaitau ia i le li'i. Pei o leo toi tele ni taimi o te toe o na ministry. Walu ia tau sanga o le whaia mai tau e ia paseka o le tolua i leo paseka. Talu o na whaia ia le whailonga mōmua nei loa ia tangata. E ese le ministry lena sa wai le li'i. O whaitau ala le li'i paseka tasi, paseka lua, paseka. O na oolole le paseka lea rona tōru. O na manatu role ia le awhatau sunu i ele culture a ona tangata ona mātua, Mosaic tradition. Ma le mea fau leo o tau mawhai e ta pena mo ona tangata. Uma le teimi o taranoanga whaasamasama noa. Taranoanga I mata upu mua o le lalolangi. O nei teimi e tala noa I mata upu tāua. Mata upu tū ngā. Mata upu mo le lumanaki ma le whapavau. Mata upu onga. Mata upu e te tau na mawhawhau lo loto I ai. O wā o le o toi tele se teimi o te toi. So this is the context by which this gospel reading falls into. Time is running out for Jesus. So what do you say when you don't have a lot of time? Well, the answer is you say that which is important. You don't busy yourself with the day-to-day operation because time is running out. And that's the context by which this gospel reading occurs in. You don't have a lot of time for the pettiness of life. You don't want to talk about the weather when you know you only have a few days left on this earth before you are taken. So if you see the ala memo mona tala noa I eleli. So memo mona tala noa leli I le mele o le tu maia I te au le vi inga mamalu. O se mea e se asa tala noa I nisi. A tātou wa aifo I aila tātou wangai whanua malanga nuku. E ua uru I o ai o mai vai I nei. E whai lo fina ngalo. A tu lo loto. E pe ave ala whaaloalo I o. Ia e muria I nei. Whamele li I le ai. Ula tue tele se teimi o tutoe. Na finau le li I lona tama I lana tataro le tato whaitawina. Au maia I a te aku le vi inga man mamara. Se mea fau le mea lea. I se alanga le masani le whalongo tātou. E ave le suafa I oa o le ngoa I. Mena sa whai le li. A whapelawa tau sisi o ia I lana culture. Le whantato whaitawina le salamo o Davita. O wa lava ne ia I mātou le vi inga. Ia
ngase atu ia te oe le vi inga te mā. Ai aolo I te neonga o ngai mea. Taurona I le ability le nā oe finangalo o faifo I lo finangalo. Suafa o lo suafa lea. Si o isi nā mea e te tauna whatufunga ina umaya Kirsiano. We are not sheeple. Iei lea ia te tau o e whawhewa I e mea ia. So tu maia ia te au le mamalu. So as you grow in the faith, you will have this purpose which gives you energy, and then you go after it until it peters out. And then you latch onto another purpose, gives you energy, until that too peters out. But there's a purpose of purpose. There's your reason for being in the world. And once you latch onto that, you need God's glory. You need God's glory. You can't just fake it until you make it. You have to get your relationship with God to the point where you grab that glory. And in Jesus' case, he was getting ready to be crucified. He needed all the energy that he could muster. And that was the very first beginning of his priestly prayer towards the end of his life. God, give me the glory. Give me the honor. Give me the strength so I can be about this purpose that you've given me, that has energized me, that has consumed me to no end. I had a call last week from someone that used to live in our houses. He had stored his car at the property. He went away from here, he got his life in order, and was ready to take his car back. And as I was practicing my sermon on him yesterday, unfortunately, he didn't get it. And I'm thinking maybe some of you are not getting what I'm saying. Maybe because he was not reflective, which I think is important for you to appreciate the nuances. He did not have time to discern the mystery of God. All I can say is he was a young man in a hurry. But I wanted him so much to see what I see in him, which is what Christ saw in all of us. And it is this, that God and Christ are the same. And Christ wishes for all of us to be with him. I want to appreciate it, which leads me to point number 2. Okay, risoa ia malona tama e tasi. So seisi lava e tau mawhai vai e tātou ma le atua, e le se mea le leile mele nā. Ke risoa ia malona tama e tasi. Whamailana te talo, lo tama e tu umaia ia te au levi inga male mamalu. Sa ia I tā ua ile amatama au le whaere lalangi. So le mele na claim ele li ilana te talo, ele se mea ele o ia. Ele se me ese mai nei o longa legacy, lona DNA. Ata wai ona ua ola umi o ia I le soifua ma le ola, ua masani o ia I limitations. Or tangata, time and space. But he has always been with God from the very beginning. And I think there's a little bit of truth in that. I always tell our young people that to fail we do, not because of their hereditary, no, but it's because their DNA goes back to the very beginning, to when God created heaven and earth.
So le mele na tatalo i eile li o Yesu le mamalu ma le viinga. Le o ana meto tino. A o leva ona nofo i ne wangalo ia ia. Lona amatanga mai lawa i le amatanga o le whaere rangi. This is our AI technology, let's say. AI is when you have 10,000 smart people getting together and answering your question, solving your problem. That's what AI is all about. Jesus knew that he has always had this connection with his Father. It just says he's never invoked it until now. Until now, when he's about ready to mount the cross to create the salvation for all of humankind. And so he needs God's glory. Ke riso maron tamai tasi. Ele mena tu whapena fui tātou. A mawasa te mi panga noa tātou te oane tu li vai o tātou loto. Na tātou I loa lea e tutusa tātou ma le li o Yesu. E tutusa foi le li o Yesu marona tamanga. Me te talo le li tu maia ia te apu le mamalu whaatasi ma oe. Si o rona winga I tu tangata na mafua I ona tau fia le mamalu le tua mai a te ia. E se alanga o le winga o le tangata a fatu I eivi inga ma mamalu. O mai matua Samoa se o no vi I tama lea. Se o whamawalunga le teine lea. Se o le winga le nao me ia. E le mawhai ona vatu le vi inga man mamalu ia te oe se panga nao le a whaisi me ta ua. Whaisi me tele. A e se maunga mawalunga. Umai lo wola. Ona e tatalo lole I le tua pe un tatalo le li I lona tama. Ona au mai lole le tua le mamalu ma le vi inga. Ele na wangi ele li ilona tamatu maia ia te ia le mamalu. Le mana fatasi ma le tua e peona iai le amatanga. Ai sea. Ina ia faa umai e ia le ngā wenga na sawa I o ia fai. A wenga faa ola. O mai ia te apu le vi inga ma le mamalu. Faa umal ngā wenga na leuna usau. Ina ia o toe whaafo I atu le vi inga man mamalu I ate oe. Le mea au na tau na whai al tangata. See, if you have a purpose in life as Jesus did, you need God's glory to fulfill it. And as you grow in faith, you go from one purpose to another. You find energy in the certain times of your life, and that purpose becomes ever so consuming. Until it peters out. But you will find this purpose of purpose, that which consumes your entire life, so much so that you need God's glory. Jesus was at a point in his life where he's about to mount the cross, give his life for all of the nations. And that was part of his prayer. Risi me lea tātou te mana tuaina I le talau nā. Whamei o matau na whaari le li I le meta o le ola e whapavau. Now mind you, he's pivoting. Now he's at the precipice of ola. Well, in death, right? But he said, no, it's ola and ola e whapavau. Masani atangata e umarole ola tua oe maleoti. E whamaile li I lea I o le ola e tua oe male ola e whapavau. No usawene I o tō maua le ola ma maua atiri ai lawa. So whamaila le li o le ola e whapavau. O le iloa le oe o le atua moni e tō tasi. Ma Yesu ke riso o le na ia awina mai. So le si na insight I le tataro le ale li.
ua iloa le li iola, le ua tolu skulu tolu ona tausanga. A ye le isi iola le nae fia a mai le li ion tangata mai tātou uma whatutua, o le ola e whakavau. Le ala le ola e whakavau, o lou iloa o le atua moni e to tasi, mai Yesu ke riso le nao. So that's eternal life. It's not life and then death. No, it's life and then eternal life. And we've been sold this thing that, there's life and then there's death. But Jesus wanted to share with us something much bigger than that, so that the dichotomies of our life are not limiting us. He gave us life and then life eternal. And he said, here is eternal life, is to know the one true God and the messenger and the manifestation and Jesus Christ, his Son. That's eternal life. And if you know God, you don't have to wait to die to get eternal life. You can have it now. It is to know the one true God and Jesus Christ, his Son that he sent. So mena whapurapura e leli, ama whaiona maua e tātou i le nei, aso sā manei. Whapele ai to rewind for the day. Ina e loa lava le mafu anga e alai ona whai e le atua i le kalesia. Ina ia whaasanga tangata ma whamanatu tangata. Lo lato pale whengai ma le atua. O le ola e whapavau fo i le nei. O lato i loa oe le tua moni e totasi. Ma le ua e awina mai o Yesu Kiriso. Ia me manatu muli. Fina ngalo Yesu ia tasi i tātou e pei o ia mana tamā o na tasi. O lea mea leina le tasi ia tangata. Ia e alo manatu o le winga leo le tangata mai lawa i le amatanga. Fia iloa, fia tamai, se i malo. Fia malosi, o mafu angala na ya laina ona le tasi tangata a tātou wa aifo ia le tiping na o kalesia na whawina mai le mele o le liturgical churches e pe ia le kalesia Roma Katoliko. Ve fo ila ia wa vai ese protestano lima salatu sanga taluai. Haru fo ila ia o le nā wa ese tangata karismata Pentekoso whataua i latou le nganga pa ia. Ia o mai whila tātou ia tunu nei whale tāua tere Yesu Kiriso aia tāua lava le tātou tofu. Tātou ngangana. Anga nubu manga i whanua. Tu whatasi i tātou i nei mwhewna tātou soifua maole le lei nei. E pe o le winga le nā o le tangata le o mai lava. It's built into us le melea o le pavai. Ai ama whaina tātou maua le fina ngalo le li i lana tatalo lea le ala fina ngalo le ia tasi o tou e pe o na tasi i maa ua malota maa. Ia tasi i tātou i o tātou senga e tele. I le tātou sa iri i le tua malana upumoni, malana amiotoni. A whapeina lau na tātou whaia so se mea lawa e ta ape masararo wai le whanau ke riso. Le tasi ai tātou. Whina ngalo nao le li mulana e kalesia. Ia tasi i tātou. Pe una tasi o ia i lona tama. Ia mawhaie i tātou o na whesili i le atua i mata upu onga o tātou soifua ma le ola. Ma tātou te li tonu e tali mai o ia. E peifu i lava o nei loa e le li o na whesili mo le vi inga ma malu i ona taimi. Fia mana o mia i e ia lona tama. Tino ke riso e tasi. Au i tu tino e ese.
Le mawhai na whai mai le talinga e siri atu lona ngā. Le whai mai fo I le mata e siri atu lona ngā. A whaina le tu tino e tasi. Ia e longo o mai le tino atua. So this whole notion of unity, that was Jesus' ideal, that we be one, as Christ and God the Father was one. And I think we can achieve that. I think we can achieve that by knowing who we are and our contribution to the Catholic faith in Christ. Ese lotu. Tasi whatutuanga. Tasi le baptisonga. Tasi le whaavaio le kalesia kerisiana. O Yesu ke riso lea malona finangalo e peo na whaali mai e le nganga pa ia. I o tātou fo I taimi. Tala muli muli. Nasi esi mai se ti a kono mai se tasi o lotu. I le tātou waso sao ti nai mai aso o mawai. Mena tala pastor. Ano mātou lea o tala nohina tofi ti a kono o ti a kono. Le asa ti a kono e whaise fusi ua. Yo e rono whale mo mawhau whau. Ia. Si whio mai a tātou ia a tātou ti a kono. E tu warwhai te lia. Rewhiwhilinga I le tangata. E le manatu o le melele na leona. Whau I tātou e le atua. E mai ati a kono e whai alatou tofi I se le mai whai alatou fusi ua pe a whai ni mea onga. A mea leo le lotu I le sa lea I le whatu la whono ina mea mena e tauna whai tangata. No whale mo maho whau, o le whaingata, o le sau o le ti a kono mai le lotu e se le e fusiua, o na whai maila ia a mea la o le mea lea, e te tauna whai e o ti a kono pastor. I por flip fo I o le tatou le masani e pe le whapeina tatou wola ia ma tatou whape atu I tangata na, o a whea e o so I le la ia o to. I think o le mea, that's where the rub is. O le tau mawhai o e a mai o manatu o na whamaila I e siri o e, sao o e. Ele ai e, na o le atua si la fia. Si a tātou wā I e I nei, ia e se fwoi whaari le tua. A unofo mamau mai la tātou order of worship a lea na whai mai lava e missionale. A whi wal se lau. Le a whakau e tātou. I weinai mea karismata I le amatanga I le tātou liturgy. I na whai ala I le tātou ngana se I o lava ina. O meu mtala ina I le tala na sa ili lava e oe le finangalo le tua I loa pa usisi. E whane o lava ale na. That's a good enough life. Ia, tanga I o whitwhilinga ni neba yaso, pe o le tu upo le nā. E le ngata I na tau na whailau pālota. Mo I lātou e mwhai na pālota. E te tau fwoi na encourage I tātou, o le whātou nuina, langa ti ngā ai, encourage. Whaisau tala, mā lie. Encourage e tangata e whai lātou pālota ma whilifili I ai. Au tātou whiwhilinga la iti. E whai lea taimi ma lea taimi. E whiwhilinga nā e au ngā mo tātou. Whiwhiri e amata neo na wa ai low cholesterol. Wa ai lau tāu mafa. Tū lau ta pā. Tele whiwhilinga ma whai lawa oe na whai au noa ma le tau whatonua. A e si la fia le mele le iei oe lau whanau, lau nuku, lau atunu. Whai le nā. O isi fwoi te mea te lei loa pe le leila o whiwhilinga, mo isi tupulanga. A le ako tātou o mai le nei atunu, tātou sapi fwoi le nei malo. O na tupu ai lava leo le nganga whaaftai o tātou tua ama mātua. Na lātou whiwhili e pipi mai I lātou le nei atunu o Amerika.
lea ua tātou ai le nei manu o. A le nei lava le whiwhilinga e te tau na whai, ma toi whai, ma whai pēr. O le a leo le whawhowina o lo wola mafuta ma le li. Sa ili le atua malona fina ngalo, whai e leo lau whai unga. Po whelava e iai e te tawana e whiwhiri ma muli muli o stai le li o Yesu Kiriso mana o onga. Le o tātou whatuina le nei nila. Le tātou o mai e sa ili le atua malona fina ngalo. Whiwhiri pe i upu moni, arolofa pe i tangata, whaalangolango le whasoswani mai o le tua e logo langa tau mawhai. Whamangalo inisi, whamangalo i o matua, whamangalo i e o lo ita mai i a te oe. Whamangalo oe i a te oe, ino e tau le lea. Whiwhiri le manuia, whiwhiri le ola. Ma le ola whaavavau. O le ola whaavavau fo i le nei. O le iloa o le atua moni e to tasi. Ma Yesu Kiriso le nei au wina mai. E la tātou whai u le nei sauninga le pese o te pena iai le ofe pese.
kalesia whamaru si mai. After we love pese mo te pena. Ia su nei la whengai tātou male. Apu ponga le fu mai ma le whewhe au. Pio lisi lea maunga i le nei I tuho le tātou community. Ia le ngata le nā e asa I tātou le vale o culture, le culture Samoan, le culture Tonga. If you not me at tātou le, a maru le tua. Rona file mu, rona pa ia. Ianga lese lea, mo mua lea po whaia ni au lotu. O te taro ia whapeina o na mawhutaina I tātou I la sana o le neva yaso. Ia mawasa vi ingo le tua I tātou ngāru I mai whai. Ia I manuia o tō ngā luenga o neva yaso o amataina. Ia manuia fo I tau whai ungo a o ngā whanau I le neva I tau. A tātou whai u le taro. Let us pray. We have come to the end of our worship, and the message is subtle. We have your DNA in us, and it shouldn't be an occasion for arrogance, but it should be an opportunity to serve well, serve others, so we can give you back the glory, the honor, and praise. We will take the praises, but only so we can complete serving and returning that praise back to you. Wamato wo ilesi uyo le nei tapo inga. Angiangi malia fu ilo wanganga pa ia I o mato mauri tapua I te tutasi. Lo mato tutalo ia papa veloa le na file mu o la o fio I o mato tangata ngaru. Ola mātou tū ua. Ia tūma mai o mātou lunga le lofa tūno tele o Yesu Keriso o mātou li whaola. Lofa muti vale o le tua le tamau. I mai mawhutanga le motusia malo nganga pa ia. I ai mātou lea malau whanau whatūtua e le lalolangi au au. Nei se iau i le whapavau lawa.